thir tu le ngai thla tu zong zong te chi bai le ve kule chanchin bu then khata tangin Mizoram sarkar chuan Lengpui Airport IAF kuta hlan tumin ma ala mek zel ani ti hriat ania airport nei hi ahar satte lul nen engti ziange ZPM sarkar hian IAF kuta Lengpui Airport hlan hi adua an man mo viau le ti te in ka ngai to a kan chief minister kal chuak ta Mizoram thanga khan Mizoram House pakhat Beligan Kolkata mi alo hral to boka he Mizoram House hi pucho chunga ten har sataka an lo le kha nia Mizoram House kan nei to zong zonga upa ber ani mai thei Kolkata mun lai lia om ania wagin Kolkata Mizo om te tan in mu khom le thil ti khom na rem chang tak ani bok chu wangin khatianga mun lai lia khan building tha le tur kan mu to kher lawang he tianga sum kan du lu ka wanga kan thil nei tha kan ti ral zel don chuan kan in shal code ve kang ti po a hlawm ta ni he pulal than hola XCM khachuan Mizo mi pui te ta na ro tling siam sham atum thina tuna mun sang Mizoram House kan nei te po hi ani chief minister ani laya kan nei ve kha ani ti la aswal tam lawang Lengpui Airport siam kan tum lai khan pu PC boy tluanga kan revenue minister ni in pulian suama kha GAD minister ania anni panhi kha Lengpui Airport siam kan tumna ram nei tu te lo she veka anram airport siam na tura deal turte ti annia kan politician jinga anram pe kala hriat reng te chu pulal than hola pu ar zamo ya le pu sai nga ka te anni tin officer anram pe kala hriat reng te po pu em lalman zuala IAS Dr. Sel buanga le pu hau thua te anni he tianga anram sarkara anron pe kian anram man chu pek an nilawanga an thlai chin le an thei chin te mane ro chu chut chua saka pek an niang ti hriat tir an ni bok airport siam na tok tur hian BRTF ho tu te reife kanin dora an ni hian cheng vai bel che som sari in airport siam na hi kan thok zo theyang an tia heti lai hian kan PWD ho tu te point airport siam na hi tho an lo in huam ve a churi chuan airport siam na chu Mizoram PWD kuta kan ta ta ni hetia PWD kuta kan ta hian airport siam nan hian cheng vai bel che za chuang kan sengin ka hria hetiang hian sum tam tak sengin Lengpui Airport siam na chu kan thok zo theita airport kan nei nu hian Kolkata te Delhi ya te Guwahati ya te Shillong a te Imphal a te kan thlok ve zung ta alo mom hle Delhi atagin Lengpui po darkar ni le minute soma kan thleng thei tamai ni hetianga harasataka kan nei kan airport nei chun he IAF kuta hlan acha a kan rin lo na chan chu heng te hi an ni thuam pui helipad po so mana chuan sipai ho nen kan mang trom the ni kha tu nai ro chuan sipai ho win civil tan man an phal talawa union minister de Delhi atanga local te po khilaya khian kan trum tir thei talo Rajiv Gandhi Stadium bul lama kan trum tir ngai ta ni sipai kuta thil kan hlan chu aizol khopui atangin Assam Rifle ho po kan chuatir ahar sata hle chu ani he Lengpui Airport hi sipai kuta hlan ni ta se indona alawm chuan kan mel ma ten target masa a anron mangai bokang heng tia wang hian IAF kuta Lengpui Airport hlan hi ahim tokin karing lo Mizoram NGO te intel khomna NGO Coordination Committee in IAF kuta Lengpui Airport hlan arem ti lo tho August ni kwa sang ni le som ni pathuma an pon to no le MNF le Congress Party ten IAF kuta hlan an do lo thu an pon to nuwa ZPM sarkarin IAF kuta hlan tuma ma ala zui zel hi chu hriat thiam har sa to khom mai Lengpui Airport siam lai khan ZPM hi party ang po a ala pian lo wang aniang em le virthi chanchin bua editorial a ti hian a inziaka Lengpui Airport chungchang CM in min chan dan ti in thupui han ron neya hei hi ngai thlak chun zom leila Chief Minister pulal du oma hi media te thuziak angai poi mo thiam hle thina kan editorial te ziak hi man lo takin acher chuak thin ni na lang atu langin action alamai thina he tianga kanram hroi tulu ber kongtin renga buai min kanram masona tura media te thuziak chiara lo ngai poi mo thin Chief Minister hi antam lo khop mai
angai sa no mani nimin pialama Lengpui Airport chungchangah kan thu ziak po achiar nu a milo chan dan chu hetiang hiani Lengpui Airport chungchang pakhat na aerodrome hi union lisa ania Lengpui Airport hi ni som panni thla som panni sang kha jakwa le som kwa pariata LK Advani Deputy Prime Minister in ahonga kum som ni le paruka upani ta kum sang ni le palia khan khati laya sarkar na cheltu MNF sarkar khan AAI nena lan tumin ma alatana Congress sarkar in achun jom le a MNF sarkar alodin le khan bozoi jelin sang ni le som ni panhia AAI nen draft MOU an siama ZPM alo sarkar tir khan aram ri en fiang halania airport ramri hi voithum lai rin non ania azim tuala private encroachment po alo tamman hle ZPM sarkar chuan atira an ramri chin dik tak nia hriata ramri siam thalein tuna hian hung tum mek ani bok working committee nikhat thlani sang ni le somni palia airport din munjir chiang torin working committee puti BC lalven chunga chairman na nuaya din ania he committee hian sarkar masa in AAI ne na draft MOU alo siam chu ani na nga pomtlak nin a shelwa AAI chu dor chun zom ani chona in close 10 khat en non tora in dor na om chu AAI atanga chan na don ani lo wangin reminder thon le nia hei po hi report thelu hun thlengin chan na don ani talawani agency sang dora formal meeting voice sari baka virtual meeting le spot visit te an nei nuwa ni somthum pakhat thlariat sang ni le somni pali khan working committee chuan CM ne na report kim chang tak a theluta Indian Air Force IAF te ne na anin dor na chu bo zoi tlak beranga ni in zirchian mek ani bok notice a airport te din mon notice a hian airport som pariat awma chungjinga pakwa te chu anei tu state sarkar ni in AAI le IAF ten anopret thwani along le darporizo hi Defense Ministry ta ni in IAF in operata airport pathum itanagar zorhat le agar tala te chu AAI ta ni in AAI in anopreta Tezpur airport hi AAI ta ni in AAI le IAF ten anopret thong Gauhati airport hi AAI ta ni in Adani group in operata Silchar airport hi IAF ta ni in IAF in operate Lengpui airport chau hi state sarkar ta le state sarkar in operate omchun anita Lengpui airport senso kumli chung sang ni le somni atanga sang ni le somni pali hian crawl za chuang kan choi bel sang ni le somni pathuma tanga ni lia ero hi chuan user development fee cho cheng zali le somni pani par passenger atangin cheng za kwa le somthum pariata ti san ani ta ka wangle Manipur boina wanga passenger an punta ka wangin sum lo lut po apung ta deu sum sen bel ngai na te runway hi atlem bera PCN 48 to 55 tala cha ani tora ni lain tona kan runway hi PCN 36 chau ania chuda tan chuan atlem bera crawl somnga anga yang IAF te chuan PCN 58 ni tora siam andua asen so po tumvek anin huam runway hi akha to ka thom that recarpeting ngai ania voi khat thom that nan crawl som ni panga la yangai thin hei hi tu na po ti ahun le hle to ani IAF in anen kol chuan an mani ti vek turania ILS instrument landing system hi pilot te ko mo ti fia tu ania license kumin December a renew ahun le to nge bok tuna kan man lai hi category 1 chau alania wangin visibility hi 1700 metara thuital afia angaya chuaya khomu toy por visibility a chuan tum toren har sanna om ta thena ni ILS category 2 hi wa thela chuan 400 meter lega niama chang point alang fia theidona chum jinga wanga tum theilo om to lawang IAF te chuan ILS international standard luk deu tho an mani sen so siam an duani thlona tamjok le lian jok tum theinan parallel runway siam belte kan du hun alo maga asen so hi keini state tan chuan luti hai tu atling don
ruam han chin na tlangpui a area hi in sem turani ADC runway le ale lampang zong hi IAF in an changanga an chan tur ram chu an lei emo li system emo a pe ka ni ang ramma mobile an nei chuan IAF in aman atumanga an chan chung en call zuina sen so an tumanga aeronautic service landing charge le adang te chu an kuta alutang hei hi tu na po AI kuta alutani family quarter ba ka school le hospital te mipui chhor thei turin an siamanga runway le ATC tel lovin apak jong chu sarkar kuta om ziang ain kol na sen so chu sarkarin atumanga along na po sarkar sumbo ma alutang terminal building te security te thlona ticket thal te non aeronautic service zong sarkar kuta om zui zelang mathlir IAF te en kol airport tamzo khi atira IAF ta anisa anwa civilian antrom te anni Lengpui Airport ro chu atira sarkar ta nia IAF ten min trom don zo kan thong hei hian dang lamna tam tak ane ni Silchar Airport khu IAF ta le IAF ten an operate ania tuna chuan notice airport lun ber palina atling to cargo transportation a phei chuan India Rama Airport zatum le somthum panga vel singa a tha thlan chua somli parukna an hial to a mipuin an chhor emani IAF ten airport ti changtlun an tum danang chan ve po hi keini tan chuan chawrual anilowa midang te changna kan rin chan thiam chuan engtika emo chuan international airport a kan la chantir theyang ti hi sarkar ma thlirani inrin tonna airport hi akha to ka endik thin ania te na chi sang sang parlang tur hian tlin lo chungin sarkar chuan sum tam tak aseng lo theilowa saski le ACDP atang ringot po in tam tham tak sen ani meka hei hian thil danga mi pui chan vo tur ai hekna sa hleni tuna ruam han chin na nga hi chuan sen so a in a hlong na atam to jok tura ngai ania he ruam han chin na hi cabinet in angai to ma in NGO sang te ne na soi ho na nei tum me kania politics sa in beina na mang lovin kan zawaya thutu na ngai chang chungin sarkar chuan kalpuya tumani tina soi